Nein, danke. Nein. Ich nehme gerne noch. Ja? Danke. Und Frau? Danke. Gut. Okay, und jetzt? Ich wollte wissen alles von Familien. Frau und Mann, ja? Nein, nee. Geschwister. Bruder und Schwester. Ah, so. Und das Papa. Und wo ist Mama? Sie ist gestorben. Tot. Letzte Woche. Verstehen? Schwere Zeit. Schwere Zeit, ja. Ja. Haben Sie eigentlich eine Ausbildung? Beruf? Ja, Krankenschwester. Arbeiten lange Zeit. Immer, 16 Jahre. Und dann Klinik zu, Job kaputt. Aber meine Freundin gemacht ein Büro für Altmensch. Viel Altmensch in Deutschland, ja. Und mich gefragt, Julia, wollen gehen? Ich sage, ja, wollen. Und jetzt hier. Ich kann Ihre Hilfe nicht annehmen. Verstehen Sie? Ja, ja. Bitte fahren Sie zurück. Ja, Hilfe, ich helfe. Ich zeige Ihnen jetzt mal das Haus und Ihr Zimmer, ja? Aha, ja. Kommen Sie. Wo haben Sie die her? Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ein Geschenk von meinem Freund. Hören Sie, ich glaube, dass Sie lügen, weil Sie Angst haben, Ihren Job zu verlieren. Ich verspreche Ihnen, alles, was Sie mir erzählen, bleibt unter uns. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Es ist ganz wichtig. Ich ermittle in einem Mordfall. Wie Mord? Ich dachte, er hat sich umgebracht. Denken Sie noch mal ganz genau nach. Kann es sein, dass Sie die Kette im Hotel gefunden haben? Ne vem, rabim razmisliti o vsem skupaj, daj mi cajt. Gospod profesor, imate kakšno Ja, a željo? te lahko pokličem nazaj? Daj, ne morem zdaj, okej? Čau. Kaj? Nič. Ni bila ona. Se te nisem vprašala, kdo je bil. Ja, se me tako gledaš, kot da mi ne zaupaš. Ne? Ne vidva se več, sem ti rekel. Prav? Sam si šele danes povedal, ne? Daj nekaj, no. Ni bila ona. Prav. Kdo pa je bil? Saj sem vedel. Benjamin Franklin. Benji. Karkoli bi rekel, mi ne bi verjela. Itak. A je tako? Ne, ni tako. A te moram verjeti. Ne vidim razloga, da ti ne bi. Lepo. Na Benjamina Franklina Roosevelta. Na nov začetek. Noro tole, ne? Čist. Tale prostor se meni zdi čist nespremenjen. A misliš, da je moja mama sprav, da je stopila not? Jaz mislim, da ni. Če se ta stena podre, dobiva en velik odprt prostor. Ne? Čak, kje ste? Mislim, a pol tega prostora ne bi bilo več? Lahko povem do konca. Ja, no povej, ja. Kje... Mislim, lej, jaz bi pač tole pustila tako, kot je. Rekla sva, da bova prenovila vse. Muki. A si ti sploh mene kdaj vprašal, kaj si pa jaz tle predstavljam, naprimer? No, povej, kaj si predstavljaš tukaj? No, če me že ravno sprašuješ svojo delovno sobo. Ti mene sploh ne poslušaš. Ti mene sploh ne Pome poslušaš. pa ne razumeš. Ne, te razumem, pa ne moram verjeti, kaj mi govoriš. Mater! Zate je logika, še to. Logika je to, da ko pridemo sem, bom jaz delala v hiši,
ne? Ti boš pa vesel tukaj, a ne? Na telefonu boš vesel, a ne? To bo naše skupne počitnice, na da, Muki? Dober tek! Super. 5 urat. Alo? Da, ja sam. Recite. Ne, nije mi rekla da je danas bila kod vas. Dobro, nema problema, doći ćemo. A? Kako to mislite? Naravno da će doći trijezan. Dobro. Doviđenja. Ko je to bio? Psihologica. Hoće da dođemo na razgovor. Hoće da dođeš trijezan. Otkud te pare? Dao mi poštar. Poštar? Da. Pa dao mi. Lupila sam da će oženiti bogatu udovicu i odjurio da je prosi. A evo, mi bogati, 100 kuna i neki sat. Poleks. Što ti ne preuzmeš babin posao? I onako letiš na tomu sisavaču po cijele dane, šta? Izludit ćeš i mene, i sebe, i dijete, šta? Nisi ti za neku domaćicu. Šta fali gatanju? Probaj. Probaj, ako ne ide, ne ide, šta? Baba je znala zaradit. Ipak sam ja poslovna tajnica. Nisam džabe u školu išla. Ma nek nam isključe i plin, i vodu, i struju, i sve. Gatat neću i neću! Dobar trik. Aj sad da nam vrate struju.